Diama, hari amakuru mashyashya ashusha cyane ku mukinnyi Julian Timber ari kugenda asohoka. Ni nyuma yuko uyu mukinnyi amaze amezi abiri hanze yaravunitse, kandi noneho n'umusimbura we wabita Ben White nawe akaba yaragize ikibazo cy'imvune. Kandi nanone abafana b'umupira w'amaguru, especially abafana b'ikipe ya Arsenal, bakomeza bibaza bati ko ikipe ya Arsenal ikomera cyane muri defense, kandi noneho imyanya yo muri defense ikaba igenda igira ibibazo by'imvune, cyane cyane nk'umukinnyi ukina kuri kabiri bakaba ntawe kugeza kuri saha babona bashyiraho kireka gutereka Mosquera bamuhengetse. Barimo baribaza bati ku mukino wa nyuma ko twari dufite balance yo kuvuga ngo tuzakoresha defense cyane na mediane, nabo bakoresha attaque cyane na mediane kugira ngo turebe ko uwatsinda umukino uwo ari we. Bakaba barimo bakomeza bibaza bati ese ibi ntibyazatwafekta turamutse tudafite umukinnyi ukina kuri nimero 2 typique, kubera ko birakenewe cyane, kandi noneho ni nayo hantu hacu hagiye hakomakomeye. Umukino wa nyuma uteganyijwe kuba ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu, ni i Budapest Puskás Arena niyo stade, ariko ndagira nkubwire ngo ni muri Hungary. No kuvuga ngo rero uyu mukinnyi hari amakuru asotsa akomeye cyane, Mikel Arteta abivuzeho, ndetse n'abaganga b'ikipe ya Arsenal icyo babitangajeho, ndetse na Julian Timber hari icyo ari kugenda avuga gake gake. Kandi noneho ndagira nkubwire ko no muri Arsenal hari namo nandi makuru arimo aravuga ku mutoza Mikel Arteta. Ikindi kandi ndaza kukubwira ku kijyanye n'ikipe ya Barcelona ikomeje kuzenguruka mu Bwongereza, iri kugenda ivugana n'abakinnyi runaka abigenda ishaka. Ndagenda mbikubwira byose cyane. Icyo nagusaba ni ugukora subscribe nukunda ibyo dukora, ikindi liking cyane, ikindi kandi utange igitekerezo cyawe cyo ubona twakongeramo, ikindi kandi ndagusaba gusharinga kugira ngo bino biganiro bigere ahantu kure cyane, kubera ko uri buze kuba wabikoze kandi cyane. Reka tunyaruke rero sasa. Bamwita Julian Timber, uyu ni umukinnyi w'umuholandi, ariko uyu mukinnyi akunda kugira ibibazo bya hato na hato by'imvune. Ubu ngubu rero kugeza kuri saha ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka 2026 ku mukino wa Everton nibwo yagize ikibazo cya growing injury. Ni ikibazo kibahanga hagati y'akaguru. Ibi bintu bikunda kuba nyine hano niba hita mu mayasha, sinzi uko bahita hano hagati y'amaguru, itako n'igihimba. Iki kibazo rero cyamubayeho kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu kugeza kuri sarumba ko amezi abiri amaze kuba yiterekamo. Julian Timber kuva icyo gihe imikino yo mu rugo yose, shampiyona, ama FA Cup n'ibindi byose yagiye abisiba, dore ko bahise batangira gushyirayo umukinnyi bita Ben White nawe wari uvuye mu kibazo cy'imvune. Ibi ngibi ku mukino wa West Ham byatumye Ben White ahita yongera asubirayo, noneho uruhande rusigara ruriyo Mosquera. Birimo biragenda bigorana cyane kugeza ku munsi wa nyuma, ariko hari amakuru nka BBC, Fox Sport, Arsenal News n'ibindi binyamakuru nka The Athletics biri kugenda bitangaza kandi bigarukaho. Birimo biravuga ko muri Arsenal harimo amahirwe cyangwa icyizere cyuko Julian Timber ashobora kuzaba agaragara ku mukino w'itariki 30, ariko nanone ngo ni 55% barimo baragenda babiha abantu bose ndi kugenda numva, cyangwa se ibinyamakuru byose biri kugenda bibivugaho. Kubera iki? Ngo Julian Timber, ngo umutoza Arteta yatangaje ko ugereranyije n'uwo bita Mikel Merino aho kugaruka kwe kugeza kuri izi saha, ndetse n'abandi bakinnyi b'ikipe ya Arsenal bari mu bibazo by'imvune, uko kugaruka kwabo biri kugenda kumera ugereranyije n'uyu mukinnyi Julian Timber, ngo we aracyari inyuma ho gatoya, ngo ari kugerageza gupushinga uko ashoboye kose kugira ngo arebe ko ku itariki 30 yazatera uyu mukino. Ariko nanone ngo birimo biravugwa ko uyu Julian Timber arimo arakora imyitozo y'ingororamubiri, arimo arakora imyitozo kuri baro, ku makona, muri gym, arimo aragerageza gukora imyitozo gake gake asunika, dore ko hasigaye iminsi 3 gusa, kubera ko kuri uyu munsi ndi gukora kino kiganiro ni ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu, kandi umukino uri ku itariki 30. Nukuvuga ngo rero Julian Timber ngo hari icyizere kuri we mahirwe 55% ko Julian Timber ashobora kuzakina uyu mukino, dore ko we bwite yitangarije ko, cyangwa se yatangaje ko ni inzozi gukina umukino wa nyuma wa UEFA Champions League, ni inzozi gukina umukino nk'uwa Paris Saint-Germain kuri finale. Arifuza gukina uyu mukino, kandi akumva ko yifuza gutanga ibye byose kugira ngo uriya mukino babe bawukora, kugira ngo amateka akomeze kuba agaragara mu ikipe ya Arsenal. Julian Timber rero ngo icyizere kirimo kiragenda kizamuka ku rugero rwa 55% kugeza ku isaha niho kigeze. Birimo biragaragara ko ngo ari kugenda agaruka cyane, dore ko Arsenal ifite impungenge zikomeye cyane umuntu ushobora kuzaba atera kuri uriya mwanya wa nimero 2, dore yuko Ben White yagiye mu kibazo cy'imvune we no kujya mu gikombe cy'isi byararangiye, ntago azitabira.
Julian Timber kugaruka kwe amaze amezi 2 hanze byaranze kugaruka, ariko nanone ngo physique ngo umwitozo ngo arimo arakumerera nabi, akomeza kugenda pushinga kugira ngo arebe ko yagaruka ku rwego, ngo birimo biragorana cyane. No kuvuga ngo rero Julian Timber no kuvuga ngo hategerezwe kumenya niba ku minsi ya nyuma cyangwa ku myitozo ya nyuma itegura mukino azagaragazwa mu bakinnyi Arteta azashyira hanze, dore ko Arteta akomeje kugaragaza ko ni umukinnyi umwe uri kugaragaza ko ashobora kuzaba yagarutse, ariko nanone ngo aracyari inyuma ho gatoya ugereranyije n'abandi bakinnyi bavuye mu mvune aho baherereye kugeza kuri izi saha. No kuvuga ngo rero abantu benshi batangiye kwibaza bati Arsenal ni ikipe izi kugarira cyane, ikaba ifite na balance kubera ko ifite mediane nziza na defense biyifasha gukina imikino yayo muri uyu mwaka. No kuvuga ngo Paris Saint-Germain yo ifite ubusatirizi bukomeye cyane, kandi ikaba ifite ndetse na mediane nayo nziza, ariko inyuma nayo ikaba itameze neza nk'ikipe ya Arsenal. No kuvuga ngo rero mu gihe cyose ikipe ya Arsenal ya defense yayo izabura mipiyo yo kuri nimero 2, hari ikintu byaza affecta defense yayo. Birimo rero birashimanyirwa nuko Ben White ntazaba hari, Mosquera ntago yizewe neza gukina kuri nimero 2, bisa nkaho biba bigoye cyane. No kuvuga ngo rero umukinnyi Julian Timber biri kugaragara ko ashobora gupushingwa cyane, agapushingwa cyane, akaba ndetse yaranze no gukoreshwa muri iyi mikino ishize kugira ngo rero ko umukino wa nyuma wa finale wa UEFA Champions League wenda yabasha kuba yawukina, dore ko n'umukino ukomeye cyane, ni n'amateka Arsenal yifuza kuba yakandika, dore ko imaze burundu bwayo kuva yabaho itaratwara UEFA Champions League. Irifuza kuba rero yayiterura kugira ngo ikureho icyo cyasha mu muryango w'ikipe ya Arsenal. Julian Timber rero amakuru ari gusohoka kugeza kuri izi saha mu binyamakuru nagiye mbabwira bigiye bitandukanye, BBC, Fox Sport, Arsenal News ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, birimo biragaragaza ko ku rugero rwa 55% ashobora kuzaba afite amahirwe kuba yagarutse, ariko biranatangazwa ko biranashoboka ko hari n'icyahinduka ntabe yabonetse. Gusa amahirwe ngo arahari, icyizere cyo kirahari cyuko Julian Timber ashobora kuzaba yaragarutse ku mukino wa nyuma. Ese uratekereza ko Julian Timber agarutse afite ameze neza ku mukino wa nyuma byazafasha ku rugero rwa kangahe kwijana muri Arsenal kuba yabasha gutsinda uriya mukino? Ikindi nakubwira kuri uwo mukino, ikipe ya Paris Saint-Germain ku mugoroba washize irayitangaje ko umukinnyi bita Ousmane Dembele ndetse na Achraf Hakimi bano bari bamaze iminsi bari mu mvune. Ikinyamakuru L'Equipe cyaragitangaje ko aba bakinnyi bombi bari fit kandi bameze neza, biteguye no kubanza mu mukino w'ikipe ya Arsenal. Batangiye n'imyitozo umukino wa nyuma rero ku itariki 30 ngo bazabasha kuba bawukina. Ni ikigeragezo gikomeye cyane kwanda w'ikipe ya Arsenal kugaruka ko bataka cyangwa se kugaruka ko abakinnyi beza nk'abari mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko umukinnyi wawe mwiza ahagufashaga cyane muri uyu mwaka akaba kiri mu mvune, n'umusimbura we akaba yagize ikibazo cy'imvune. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda bivugwa cyane, biteganywa cyane yuko Julian Timber ngo hari amahirwe yuko ku mukino wa nyuma ashobora kuzaba yaragarutse. Turifuza ko aya makipe azahura abakinnyi bose babo bameze neza, tukareba umukino mwiza kandi cyane. Ese birashoboka yuko Mosquera yatera finali, agatera finali nziza ku mukino wa nyuma? Ese birashoboka yuko Julian Timber yaba yagarutse? Uko uri kugenda ubona inkuru nawe muri rusange nkuko nazigutangarije, uraza kugenda twandikira aho ngaho. Gusa icyo nakubwira ni uko uwo bita kugeza kuri saa kugeza kuri uyu munota Mosquera niwe mukinnyi uri guteganywa ko ashobora gukina kuri uyu mwanya, mu gihe Julian Timber ashobora kuzaba adahari, kuko ntabwo ntekereza ko Arteta ashobora kongera gufata Declan Rice akamujyana kuri 2, byatuma yica mediane, bigatuma bibafekta ku mukino wa nyuma. So no gutegereza. Ni ikipe imwe defanda cyane ariko irimo irabura ipiyo yayo, n'ikipe yataka cyane ariko yagaruye ipiyo yayo. Ubwo rero n'urugamba rukomeye cyane kwa n'ikipe ya Arsenal, no gutegura ariko no gukomeza kumenya ko amakuru ku munota turi bugende tuyabagezaho aho biri kugenda bigera kugeza kuri isaha. Ikindi cyo nakubwira nuko umutoza bita Mikel Arteta yarabaye umutoza w'umwaka muri Premier League muri mwaka 2025-26, nyuma yo kwegukana Premier League atsinze imikino 26, anganya 7, arangije atsindwa 5, imikino 38 yose muri kubyumva ko amanota 85. Mikel Arteta umutoza rwose warayotwaye igihembo cy'umutoza w'umwaka muri Premier League. Ayo namakuru rero yarari mu ikipe ya Arsenal kugeza kuri izi saha. Mu Bwongereza uwo bita Deco ni director sportif w'ikipe ya Barcelona akomeje kuzenguruka Ubwongereza agaragaza ko uwo bita
Anton Gordon ngo bakomeje kugenda bashyiramo imbaraga zose ibiganiro baganira bareba ko bakora iyi transferi ngo Barcelona rifuza kuba yabona uyu mukinnyi w'ikipe ya Newcastle United yiteguye kuba yasohoka mu ikipe ya Newcastle akerekeza mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Gusa mu Bwongereza Arsenal nayo iri aho ngaho inyuma behind the scene ndetse n'ikipe ya Bayern Munich bari aho ngaho babaza nabo ngo uko gahunda imeze, niba Anton Gordon azabasha kuboneka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko cyane cyane Barcelona yo ngo imaze iminsi uwo bita Deco ari kuzenguruka kugira ngo amenye amakuru ya nyayo ku mukinnyi bita Anton Gordon. So ngo wenyine ndetse n'uwo bita Joe Pedro w'ikipe ya Chelsea ngo uwo bita Deco yakandagiyeyo araganira cyane ngo ibiganiro bigera kure, ngo ari ku ikipe ya Chelsea yakomeje kugaragariza uwo bita Deco ko ndetse n'ikipe ya Barcelona ko uwo bita Joe Pedro ntagurishwa ntakorwaho, ngo kandi ikindi ngo bari kumubona nk'inkingi ya mwamba muri no projet ya Xabi Alonso ndetse n'ikipe ya Chelsea mu myaka iri imbere. Rero ntabwo ikipe ya Chelsea yiteguye kuba yareka uwo bita Joe Pedro mu banyarukire mu ikipe ya Barcelona, dore ko Barcelona kwifuza kugura umwataka wo gusimbura Robert Lewandowski ndetse n'umuwinga wo ku ruhande rw'ibumoso hariya kwa Rashford ndetse n'uwo bita Rafinha, kugira ngo barebe ko babona umusimbura uzaza kubafata igihe kirekire mu ikipe ya Barcelona mu gihe bano bombi bazaba barimo basohoka mu cyangwa barebe niba Rashford igihe Manchester United izaba itari kwemera ko bagabanya cyangwa bakishyira mu bipengeri nk'uko byavuzwe, bazabasha kuba baba babonye undi mukinnyi uzaba ufasha Rafinha gukina kuri amanya, dore ko Rafinha akomeje kugaragaza ko ari kugenda agira ibibazo by'imvune bya hato na hato. Ni ukuvuga ngo rero ayo ni amakuru cyane nakomeza kugenda bashakira kugeza kuri uyu munota. Icyo nagusaba ni ukora subscribe, ni ugukora share, ni ugukora likes, ikindi ni ugutanga igitekerezo cy'icyo ubona twakongera muri cyo twahindura. Ikindi nakomeza kugushimira ko ukomeje kubana natwe umunsi ku munsi. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.